በማንኛውም ጊዜ ጥያቄያችሁን ለማስተናገድና ፍላጎታችሁን ለማሟላት ፍጹም ዝግጁ ነን። ክቡራትና ክቡራን በኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራዎች ላይ ሲጋራ ማጨስ በጥብቅ የተከለከለ መሆኑን ያሳወቀን በመጸዳጃ ቤት ውስጥ ያሉትን የጭስ መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች መነካካት ፈጽሞ የተከለከለ ነው። የእርስዎና ሌሎችን ተሳፋሪዎች ብሶት ለማረጋገጥ እባክዎ መጸዳጃ ቤት ሲጠቀሙ አዘጋጀው ቆሻሻ መጣያ ውስጥ የመጸዳጃ ወረቀትና ሌሎች ጠጣር እቃዎችን በአግባቡ ይጣሉ። እነዚህን እቃዎች ወደ መጸዳጃ ውስጥ መጣል የመጸዳጃ ቤቱን መዘጋት ሊያስከትል ይችላል። በተጨማሪም ተንቀሳቃሽ ስልክዎን ወደ በር አማራጭ ቀይሩ። አውሮፕላኑ በሚነሳበትና በሚያርፍበት ጊዜ ወደ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች መጥፋት ይኖርባቸዋል። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የደህንነት መጠበቂያ ስለምናሳይ የቴሌቪዥን መስኮቶችን በጥሞና እንድትመለከቱ በትህትና እንጠይቃለን። ከተነሳን በኋላ ቀላል ምግብና መጠጥ እናቀርባለን። ክቡራትና ክቡራን፣ ይህ የበረራ መስመር አጭር ስለሆነ ከቀረጥ ነጻ የሆኑ እቃዎችን የምንሸጠው ከመንገደኞቻችን በሚቀርብልን ጥያቄ ብቻ መሆኑን እንገልጻለን። መልካም በረራ ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን። Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome aboard to Ethiopian Airlines Emirates Airlines flight number ET463 to Addis Ababa. We are honored that you have chosen to fly Ethiopian Airlines, World Africa-based airline, for the 7th consecutive years. My name is Mulunash. I'm the team leader on this flight. Together with Captain Nectarios and the entire crew, we're here to ensure you have a safe and enjoyable journey. I would like to extend a warm welcome to our Sheba Mile members and Star Alliance passengers. The flight time to Addis Ababa will be 1 hour and 50 minutes, and we shall be cruising at an altitude of 40,000 feet. Should you require any assistance during the flight, please do not hesitate to contact a member of the crew. Ladies and gentlemen, this is a non-smoking flight. Smoking is prohibited on the entire aircraft, including the lavatories. Tampering with the lavatory smoke detector is prohibited. For your fellow passengers' comfort, we kindly advise you to use the waste bins provided for paper towels and any other solid items. Please do not flush these items down the toilet to avoid blockage. In addition, set your mobile phone to flight mode. For takeoff and landing, please switch off all electronic devices and stow them away. I would like to direct your attention to the television monitors. We'll be showing our safety demonstration and we appreciate your complete attention during this safety demonstration. After takeoff, we'll serve hot light meal as well as drinks. Ladies and gentlemen, since it is a short sector, duty-free items will be available upon request. Wish you a pleasant flight. Thank you. Your attention is required as this may differ from other aircraft that you have flown on before. ክቡራትና ክቡራን መንገደኞቻችን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመብረር እንኳን ደህና መጣችሁ። Ladies and gentlemen, welcome aboard Ethiopian Airlines flight. የእጅ ሻንጣችሁን ከላይ በሚገኘው የእቃ ማስቀመጫ ውስጥ ወይም ከፊት ለፊቱ ከሚገኘው ወንበር ስር ያስቀምጡት። ሻንጣዎች በመተላለፊያ መንገድ ወይንም በመውጫ በሮች አካባቢ አለማስቀመጡን ያረጋግጡ። Carefully store your hand luggage in the overhead bins or under the seat in front of you. Bags must not be placed on the aisles or next to an exit. በየወንበሮቻችሁ ላይ ያለውን ቀበቶ ለመታጠቅ የቀበቷችሁን ጠፍጣፋ ብረት ከሌላው ጎን ዘለበት ውስጥ አስገቡት። ቀበቶ በልካችሁ መጥበቁን አረጋግጡ። ቀበቶውን ለመፍታት ሲሹ ጠፍጣፋውን ብረት በምስሉ ላይ እንደሚታየው ያላቁት። ለደህንነቱ ሲባል በተቀመጡበት ጊዜ ሁሉ የመቀመጫ ቀበቶ እንድትታጠቁ ይመከራል። To fasten your seat belts, simply slide the flat metal into the buckle until it clicks and adjust the straps until comfortably tight. To unfasten, lift the lever on top of the buckle. We suggest to fasten your seat belts whenever you set it. የበረራ አስተናጋጆች ለሚታቀፉ ህጻናት የሚሆን ቀበቶ ያቀርባሉ። The crew will provide loop belts for infants. በኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራዎች ላይ ሲጋራ ማጨስ በጥብቅ የተከለከለ መሆኑን እያስታወቅን በመጸዳጃ ቤት ውስጥ ያሉትን የጭስ መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች መነካካት ፈጽሞ የተከለከለ ነው። This is a non-smoking flight. Smoking is prohibited in the entire aircraft, including the lavatories. Tampering with the lavatory smoke detectors is prohibited. ተንቀሳቃሽ ስልክዎን ወደ በረራ አማራጭ ይቀይሩ። አውሮፕላኑ በሚነሳበትና በሚያርፍበት ጊዜ ሁሉ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች መዘጋት ይኖርባቸዋል። Set your mobile phone to flight mode. For takeoff and landing, please switch all electronic devices off and stow them away. ድንገተኛ የአየር ግፊት ለውጥ ሲደርስ ከበላያቸው የሚገኘው የአየር መሳቢያ ጭንብል ማስቀመጫ ተከፍቶ ጭንብሉ ይንጠለጠላል። ከዚያም ከፊቱ የተንጠለጠለውን ጭንብል በመሳብ በአፍና በአፍንጫው ላይ ተስተካክሎ መቀመጡን ካረጋገጡ በኋላ
በተለመደው መንገድ መተንፈስ ይቀጥሉ። ሌሎችን ከመርዳቱ በፊት የእርሶ መተንፈሻ ጭንብል በአግባቡ መስራቱን ያረጋግጡ። In case of loss of cabin pressure, oxygen mask will drop in front of you. When this occurs, place the oxygen mask over your nose and mouth and breathe normally. Make sure your mask is well adjusted before helping others. ድንገተኛ አደጋ በሚያጋጥምበት ወቅት የወንበሮቻችሁን ቀበቶዎች በመታጠቅ በምስሉ ላይ የሚታየውን አቀማመጥ በመያዝ አውሮፕላኑ ሙሉ በሙሉ እስኪቆም ድረስ ይጠብቁ። In the unlikely event of an emergency, fasten your seat belt. Hold your position for maximum protection until the plane stops. በዚህ አውሮፕላን ኤርባስ 350 ውስጥ ለአደጋ ጊዜ መውጫ የሚያገለግሉ ከፊት ከመሃልና ከኋላ የአውሮፕላኑ ክፍሎች የሚገኙ 8 በሮች አሉ። This Airbus 350 aircraft has 8 emergency exit doors, which are located on each side of the cabin at the front, center and rear. በአደጋ ጊዜ መውጫ በሮች አካባቢ ከተቀመጡ ከጎኖ ወይም ከፊት ለፊቶ የሚገኘውን የአደጋ ጊዜ መውጫ መመሪያ በመመልከት ኃላፊነቱን እንዲወጡ እንጠይቃለን። If you're seated at an emergency exit, please review the responsibilities of the emergency exit seating criteria placed in the seat pocket on your side or in front of you. የአደጋ ጊዜ መውጫ ምልክቶች የአደጋ ጊዜ መውጫ በሮችን ይጠቁሟቸዋል። አሁን ላፍታ ምልክቶቹ ያሉበትን ቦታ ለማግኘት ይሞክሩ። ምናልባትም ከጀርባው ሊሆኑ ይችላሉ። በድንገተኛ አደጋ ጊዜ በወለሉ ላይ ያሉትን መብራቶች በመከተል ይውጡ። The emergency exit signs help you locate the exits. Take a moment now to locate the nearest sign, which may be behind you. In the event of an emergency evacuation, leave the aircraft following floor-mounted escape pass lights. ለእያንዳንዳችሁ የተዘጋጀው የመንሳፈፊያ ትጥቅ በክላውድ 9 በየወንበሮቻችሁ በስተቀኝ ወይም በስተግራ በኩል ሲገኝ፣ በኢኮኖሚ ክፍል ደግሞ ከመቀመጫዎቻችሁ ስር ይገኛል። For Cloud 9 passengers, your individual life vest is located beneath the armrest on the right or left side of your seats. And for economy class passengers, your individual life vest is under your seats. በሚያስፈልግበት ወቅት ትጥቁን አውጥታችሁ በመጀመሪያ በራሳችሁ አጥልቁት። ከዚያም የትጥቁን ጫፍ መዛችሁ በወገባችሁ ዙሪያ ካኖራችሁ በኋላ ከሌላው ጫፍ ጋር ቆልፋችሁ በልካችሁ መጥበቁን አረጋግጡ። ከአውሮፕላኑ ሲወጡ ቀዩን ዘለበት ወደ ታች በመሳብ ወይም በቀፎው ውስጥ አየር በመሙላት የመንሳፈፊያ ትጥቆን ይዘርጉ። በመንሳፈፊያ ትጥቁ ላይ የሚገኘው መብራት ከውሃ ጋር ሲገናኝ ይበራል። If there is an overwater emergency, put your life vest on, connect the buckles and pull the strap tight. Inflate your life vest before you leave the aircraft by pulling the red toggles or blowing in the tubes. የበረራ አስተናጋጆች ለሚታቀፉ ህፃናት የሚሆን የመንሳፈፊያ ትጥቅ ያቀርቡላቸዋል። The crew will provide life vests for infants. በበሮቹ ላይ የሚገኙት መንሸራተቻዎች እንደ መንሳፈፊያ ጀልባ ያገለግላሉ። All doors are equipped with slide rafts that can be used as a flotation device. ክቡራትና ክቡራን መንገደኞቻችን አሁን ለመነሳት በምናደርገው ዝግጅት የመቀመጫ ቀበቶቻችሁን እንድትታጠቁ፣ የወንበሮቻችሁን የኋላ ድጋፍ እንድታቃኑ እንዲሁም ከፊት ለፊታችሁ የሚገኘውን ጠረጴዛ ወደ ቦታው እንድትመልሱ እንጠይቃለን። Ladies and gentlemen, in preparation for takeoff, may I now remind you to fasten your seat belts. Keep your seat bags and tray tables in an upright position. ለተጨማሪ መረጃ ከፊት ለፊቶ የሚገኘውን የደህንነት መመሪያ ካርድ ይመልከቱ። Please refer the safety card in front of you for more information. መልካም በረራ። Have a pleasant flight.